jauh Tuhan, isi ulu balangari, naing tumi buau pajupa, rakno hopo disugoi. Ngabot mataniari, lam jorok nang ngajalhi, ngalo jauh tuna, rade mabaringanaki. Nampe nam hudai hubolus, hagabeung hamorao, songono guna manoro, sudedo tinggal apolo. Masih boanoku lobi sianu losi ngalo jauh tuna rade mabainganaki. Nang rabon si maloloku, kok nang uban di uluku, reung nang holi-holiku, gale sude pamataki. Saihu parsita leling aria. Bola.
Silambitu haki ima pujoku. Hai masuku sa tau iye di honoku. Na parkon akata be model pasu-pasu ang dia dipuni ni parakon juran ni aron saut akan itu tanah dia takas do pawo tuamu tuan na masoma kasoran jadi asal mikir tuan rohani margana turang muna jotak kamu somon batak nasomaralo tulo morewani tuata ima mana sihon berenami inap takas songkor rai takas tutu berkami turangna nga di bawah sukamu beto mengarbahan maka didakon mana perbuatan berarti kenon las tongoni dori amuna keluarga besar di berenami di anak di guru di bawahku di bawah pusat anak di bawah pusat guru nang suk songoni mali amuna orang-orang berkami dosu rohamna na sisa datai rohamu sisa daroha lao papasuk ko berenamion turmaromana nasa pinukan tangan na mga pas-paso na asa tumigo tarapul rohamu na berenami titik-titik kinan ko so magkatabihan tanakaning din atakas jedar menang buruk tuduh di paparan ni rekon berekon tujuh kinan rotong di toslat tamai dinas dua anak ma dinas dua boru ma terluwi ma dia kanang toras pamatang di bulian ni berenanyon takas metok sama barai di pasar tua tamai manang guru ni sepeda bere tunggu guru tulang di pasar ma rokap gabe rokap poros tutik kenal kok jadi jangan pada gacang bilang aku masuk ke pasar tam soal nampar kepada datai dia kabar gue kirdo takka urus neraga kami terlungu kan urus tahu alam mati di pasar nami asa dorok masuk hadan dan dua alam berkam yang aku tinggal orang-orang guru asa terpulang di segagat di atas nabar ringan. Harus mau orang-orang kita dimu tong masih ringan. madu Asa balitan mabagani itu ada harus duluan. Berdua hari mau sih. Alhamdulillah yang boleh bertikian. Asih batoran itu hatai. Ini yang kamu dus di roha. Harus mau harus dalaga biar. Asa sama sur sama tu batian lunga takas super kami di masa kamu berenami tu rumah asih matoran itu hatai ors maita oras dari gabian mengaku kalau takas di bawah masuk kamu lain namion jauh nasab binukan di tangan nak anggia maju tu tujuan nyarion mopo lain namion mopo matu kamu tu akan lauli akan ringgan akan masuk siap tuata suak soni ho itu wer dulu alani itu tam yang nami itu hatta agiak matu tu dilihat tu
Asaboy pa mulumulo mo sudah kabere bereo nakkapapunamyo. Asaboy lele barong muda sida. Ima si pedo kutuho ito. Jadi unak pola pikir roham. Bos roham unang dipudian nilai onan non. Bagi unak pikiran. Terutama bereni besyak kangen orang di son salah nerbe. Namar hasohota. Arani be kamu dukungan na kuat pribana. Masih liana pikir kamu, udah kelibana memikir kalau kelibana bisa kan. Ati dia mau kabere kuda taka itokku di so. Jadi kursungan dia mau akan memburu, mau lihat di mana kamu nak. Adi masuk kamu joko kamu dulu. Layot tujuh guna sobin kanana. Renta jala sadada rohamu, tunglah sikutu rohangan mamerkamu. Alani angkiat matutu di pudian nyareo saya ditabai tu atta matu wakka pas-pasu wakka persaulian tujuan nyareo terutama tu berek kuna dua dina samar sohota de yang pos rohamu tam yang nami tu hatta angkiat matutu tumibu hamu dilak tu hatta hagabiyo gajangin na ayat di border tio ayat di sumur. Nungga gajang umur ni lekon. So gajang ma umur muna sudah pinok parna. Kita barat. Kamu kerjanya aku nami. Diamu akan memburu nami, beri nami, iboto nami. Muruk kelas warnanya menurutku. Karena sudah setahun nanti. Ada muruk beri ko hari tom munasudi. Memang saya berlebar ke itu. Aku pas sudah goreng ilu maper pasman pas waktu itu kalau kita bunuh nom menurut kalian bisa kari sebutul dan kesoni kalian melihat yang itu kan begitu kan masakan itu kan masuk dari bersaudara orang aku terkhusus di bawahku itu oma partikan dari gadi pasal tua mau tutup pedang nama si Zulani mau sekap itu nama baik ikut dokter. Selesai harus dono kedua itu. Terima kasih itu pasar tawi tak kabar melihat dari itu. So semua yang mau kerja kelas itu aku melihat kamu sulit. Di mobil jalan kamu teman ini pada kumpul dan besok. Las waktu batu kamu dan lekko. Tak kulit kamu lihat kerja tuan. Melihat dari kamu, tolong mau berjumur kamu asal tidak disebutkan di atas sana. Pengiringan. Harus mau sudah orang-orang todimu atau tom jagar masih pengiringan. Sosok ini yang mau kabarku, mereka nama rasuatan, masuk rasuatan tu. Kubikin kini kata di protokol, tanya mengguru nama dokter, arung tu nawak pas. Ada di sasuli ini lebih tahu kamu mau itu baru berifata, ada di lebih ifata suli. Namanya ini tak berapa satu tuh hatta. Jemur sarona terbuka orang mengiru tu mata nomor 2 dia pos waktu di balik tahun 6 pasti kro sila sewa Tuhan. Jadi sini donok kuma Tuhanmu kabarku. Asa bergajang di rumah bergambar yang di somo ngasih gajang umur ni alaikum. Gajang mau umur dia mau kabarku nak poso. Emang itu mau lihat itu semua di mana dia mau kabarku suara suara dari alai kabarek. Tanya ku kamu mau habis satu nomor panggil itu rumah di Tuhan. Asal itu masa kasih untuk dimuna. Nah boleh saya cerita kamu sumur dulu melihat yang nah berdua masuk mungkin yang masuk udah tanaman dan area ini yang bonot apa juga dosa deh mudah sudah kata itu nama dokter gajang air di border jiwa di sumur si gajang umur mau sudah jaga si torok pinapar itu sasun sama sapian nunga bisa tapasasan nari mopo ni oleh na mopo turu maruma nasuki tukang tangan nau asimaron itu kan sama horas jalan kebiar Ini nama sila asibat kolong irohana buhita mahai pason satu dipion 5
nama acara lalu mopo ima alat tundane nama koloniali setonga-tonga di bawah sihun nami iamu masyarakat terbumi di bangunan Uria na patupahon acara Uria asatutong di bawah sanda meras niruha imana mambain acara mopo asa mopo ma akan naligan di pasatuan sugi pinapar ni laikon nasonganima tuamu raja ni tulang nami mau lihat ma sidurun nami tuamu ala rauhamu menyaksihan wa asulinggan acaraon lima nianau mane patu kahon amoko jadi sidurun nami mau lihat ma dia romuna tulang nak para pengusaha sehuhan ma membalasi manupian dari yang mau dilihat kahibasun akas bejang umur nasonganima mahami aka pinaparni aka uganekon salukna aka ibodona na termikap na para paukuna setutong biara mengitu kami dijulan niayon ba masih doron kami mau lagi gudang mau pasal kami tuamu ba sa masul satu betian ba mengasahat acara moko sanggih ma moko kanawi akan aling di pasatuan tu julan niayon bagi masa kami buru melatih mau pasal kami matulah berjulu sama itu kita untuk melatih kehidupan daripada nasun bariai na mga lew kay pasok di kita sa luhut boy kita tupu marpungo dito nga ni bagason lumobi ma dihamu na sa luhut na hula-hula namin magkanababan do kapongan nasiyan si Kabo-Kabo Peraja tung matok malihat situ tu kami tulang di harorong na di bagasan di kion nang songonito di bangunan Huria nasa kotong manapor-napori hapor sial nami di mana dipermotongi angin nami di bagasan tikiot jadi alanim di hamuna hula-hula nami tulang nami markana beban nunga kiningan tapa masuk kami angin namyong tu jabu-jabu na sopi nukari tangan na jala laos disaksi kamu hula-hula nami tulang kami na beban. Kagian matutu sama Pangiluang munai dia ka parsaulia panggabean marhidi tang yang muna tuak ka pinopar ni ang ginami nasari matuon jumpa na niluluan dapok na zinalahan dia ka panggabean parhorasan nagsongoni dia ka sirokap mitotin ni anak nami lebih itu kikikinan na ingrok alani malitu alitulang karena besar dia karena tulang nami terdok kami malang datar baros kami hinauli ni legumuna nama ngareo tikimuna na hargai tongon di botarion opartio tangan nami ima di nama omopo ang dinamion di bagasat patikianon tung tuhata na basaima na mamalosa na kanauli na linggan tuang makatulang tetapi yang nama muda ayami alay tangyang namin oi ay kami petong do perlu na sigajang umuramu sa luhut na di kami asa sa tuktong lawarong mamuda-muda kami tung masay tonggi jala taburu upakilalaw kami pakoron ni tangyang munay ang giyang matujuluan niya riyon di paso-paso di bata masih gajang umur mahamutulang katulang tujuan na riyon jadi langsung ni nangsung ng pinautawan ni doang tubuh nami protokol 25 sogot totong do sosokonon nami buka utama mulai jam siang manogot langsung ni mana di bangunan di Huria nami hati ama jadi bah pos rohan nami jalan bagasan yang nami dapat pas to kamu masuk tahu mata foto kami jadi walaupun borak pehamuan non alanya kapatikian di Butarion pertama nama juluan ila kamu di masjid konon nami salina ulo kami mau lihat malihamu si gajah umur jalan di bagasan hai pasung mahmud di mulia bari kata mulai teman di hita asal orang mah dia tadi pangapuan songon di dok nila dua-dua
tutumay na dur tioy na lode hata pasuan hata gabi na pinasahap mo na seunang mamuse na sa pulbido jumani sa pulwen di hata gabi hata oras pasu-pasu na pinasahap mo na tuwata keluarga yung mga bitu yanakon ni ang ginami na sa limaduaon apuan nami may hot martongan di jabu sa masulu sa matubatir nung asahan tutut apa masuk mopo ang ginami ang tuwinganan mana tu jauh-jauh na so pinukalitangan sahak mo itatu perkorasan sahak mana tu banggawian si dokoti mahami dia nak komuna lebih kurang-kurang ajari hamuhan mulai di surga hasunangani Stadium di pahami di bagas sabotario na lituhan. Tatkas do di watoho parpungan nami di bagas pason. Ima lituhan nang jumur marudung sada ama sa tonga-tonga ni keluarga. Ima alituhan pamulong nami. Dila tatkas di bagas pason na lituhan nang mopo amang burung namyon turu marumana nasokok kanitangan. Mangidu mahami tuholi Tuhan asa ho marotong na malarot. Terlumobi dahil Tuhan di keluarga na tinggal honya mengurungannya. Leho dinasi dari Tuhan gogo na siapoy. Tiyo ni pikiran. Terlumobi dahil Tuhan selain roha. Asang dia dari Tuhan di pudian niya mengurungannya. Dapat nauli na si dari Tuhan. Disalhut akan na pinangido ni roha na siya. Takas dari Tuhan hupilihan. Buah-buah ni protokol ni Tuhan. Dinarong gopiari Tuhan yang aku memang guru namin nasa marhasoran. Mangilu mahami Tuhan itu di bagasat itu. Asa tu komali Tuhan nama nongos dinasida. Akar kami todi. Nang dia aku memang guru namin dari Tuhan. Arong gobe naso dakotan keturunan. Mangilu mahami Tuhan di bagasat kotario. Asa pasu-pasu mematuha bortian ni bere nami ni. Anggia di pudiannya mangguru namun Tuhan dakotan pasaulian nasida di situ punya anak doko di situ guru dari Tuhan gabe situ ulas roha di nasida sok mali Tuhan na guru nami di bagas sama paso di nama kabalu kona mangguru nami leho gogo do tiuri pikiran dari Tuhan asa tulus rohana lapa berhatta na mangguru nami tuwa do pamu na bagian nang mangido mahami ali Tuhan nang diari masugot dinapasirong ari-ari niya mangguru namin ali Tuhan mangido mahami tuho di bagasan o paso asa ho mali Tuhan na manurangi roha mo pikiran ni salbu terlumobi kahit Tuhan akaraja asa buhay ali Tuhan di tiroy na sida ulaw ni merdala di bagasan dami do kasing roha na siya pada awal ali Tuhan akapangaribo-ribo pada awal ali Tuhan akka nasuni halumohon di roha asa boy Tuhan masangap buar mo na ganyan. Asi maroha mali Tuhan pasiko masih patu pamintangan, si patu pamipikiran. Asa boy Tuhan sikop mardalan mulaw ni, di bagasag dami, doko kasi roha na sikop. Nagsalugot ka na niyo tangin na sila li Tuhan tumong basahat kami. Asang giyo tali Tuhan, so naksuharibu-ribuan, salugot siya na mamuka sa haproli na paujukon, mulaw ni diari masuk. Ato nga li Tuhan, disalgupo para niya mangguru namin lehos sa dani roha di nasida di Tuhan asaboy tulus ulaw ni di ula nasida di bagasan hagogoon na siyapon atong marpos ni roha rohami Tuhan atas nama hula-hula na rohami siyan pera ito hatutungan di bagasan di Panginoon namin salhuk na risikop diado pa mo ato pasa mayali Tuhan di bagasan yun nabiti Panginoon namin pera Ibigyan niya Tuhan jumolo orasi kami sa kalusan kami. Satu tamahan Tuhan alusang mo. Marhita kapaso-paso si pasakatong Tuhan. Marhita Jesus Kristus martanya kami Tuhan. Mau lihat Amin.
Jadi ini mah perderti bang agar hari permulia nani sama persoalan nani kata mama karena tahun ini. Masirani bacian naik nalong, ada tu personi, asal pinasak matu Tuhani, asal taruli hamu jakan roh, upahnya mata nama tu lewat, soni mah hata nadikat, sanaudi, kata pasu-pasu, kamu kain panami, gay ibe mak padrosi, tapi, nah hutabian, nakep, upah makan, bapak menjadi studio, nas padungma, akalan. Debatakku dodong aku ganup ari ganup tahun. Tupahana do lakaku urupan na aumanaw. Pos doro haki disi debata dodong haki sa liling-liling nai. Pos doro haki debata dodong sa nami diho. Holat ko doa le Tuhan dongan nami na mangalehon asniroha di hami ale Tuhan talmobi hami na pungudison dinanaeng mangulahon ulaon adat parbatakon ale Tuhan na humbartu lomoniroham alani ale Tuhan mian maho ale Tuhan jongjong di tonga-tonga nami lau mangulahon ulaon nami di bagasan borginon. Ima ale Tuhan lau pajanggaron amangun ale Tuhan sian aka dongat tubuh sian huria dot lahula nang songnipe ale Tuhan sian aka leale dot po nang songnipe ale Tuhan aka raja bius lau pajanggaron amangun ale Tuhan dinala mangulahon ulaun adat hubartu adat parbatakon ale Tuhan asimaruham di hami saluhutna asa dina mangulahun ni hami ale Tuhan holan lau pasangapun roham pasangapun kuarmu hami ale Tuhan nang songni ale Tuhan lasra nami dibaheni mauliat ale Tuhan nang songni ale Tuhan naing lajuton nami acara
perbatangan oleh Tuhan sugot niari. Homa mengalihon tiki nadinggan cuaca nadinggan oleh Tuhan. Asa marlasin ruah hami oleh Tuhan. Lau mangulahon adat perbatangan lima dina pabaruhato namang namion tu inganan pastokinannya oleh Tuhan. Mauliate oleh Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangiang kami itu. Amin. Saluhna dot akahula-hula nami nasuta pardohi kami. Dison jog-jog kami akamang dot taminang madokon mulate gurak tu hamuna siala haroro muna suaksoni totong diamak pendeta doh guru huria doh parhalado ima namangalian tikina tuhami bonane hasuton nama muka ima di bagasan huria di pertuan ni damangon manang nanggi nami amang dot tamuinang daktar balos nami noni siatuat tama jalohamu balosna suak sone totong diari marsugut akamang dot tamuinang paseon nami matutu amanah yang holongan nami on tungana persatok kinani asa ria hita ria makamang dot tamu kainang ima dinalaho manggalar adat nagok nyod damang natahulungon tu amat taraja inat tasuripada suasoni tok tu hula-hula nami dot akale dot tu asaluhutna songoni majoro hadasyak kami mulate gabijal horas maulate dengan dison hami sudah pinoparupu nami opu gasal asa mangido hami tu hamu amak padam nami asa alu-aluhum majo tua mata mula jari nabulun mula tema amang pada nami nunga dioloiho noni alu-aluhum damang majo muse tu situan natorok mula tema amang pada nami betul hali hami ma alu-alu damang ma tu lihat na lolo asang giat dia di foto aka ho perbalok sudah ima di pertun netutun namor beda membaca mulai tema dihamu abang pada nami sok-soni mangido mahami asa mulan nami tortor nami badamang mazo godang mula-mulai dihami mangido mahami tuhamu mesti amak pada nami kabi asa lihat penggabian lihat perhorasan badamang mazo godang lihat-lihati
Jadi asa masih sabi-sabi johami do marsisik sugan asa wedamang majo amang godang nahu pertusi. Macam lungur roha, di lungun ni roha, maka na ulo terhotong di julung, tak terdokau. Puasa urung kesuai tak terdokau, tang arung be dihamu, ifotokku, anakku, dongan seumur tua ni kumaju selisi di mata do. Jadi si bajulo dia mau akan aku kumana. Sok-sok ni mah totong di damang na ni haulongan. Taksa nga buang dilako ilmu peredatan itu.
daksanga ido doa tikina jadi mengido tua kamu anak kuku tak persiasari pada dan songonau sendiri madokon aung donya tutu dongan magudakku aka bapak muna dari midatu apa itu mana apa siapa no peryo puta upugasa hidup ini kira dia makanya saya semua terah dong au angya apa tu modo ajugarina sempat dia cari ho tahu mulai tema dohonku tuduhan mulai tema alena pesoni selamat jalan mereka pangang ya horsma sudihami suaksoni totong dia nakta na dua na sumarhaso tatupi buat totong di salam kami bunon nami do di tamyang nami sanggiat itu dapat terrokak noni suaksoni totong dakka burukku sudah potan hagabion di ramoti Tuhan dipergugi Tuhan mamu keto suaksoni totong yang gini ba sada marohamuna idu pangidu aku sian au bapak muna ima pagidu nubelga suaksoni totong di hita atip bang nupe pina perputa nasusahat nupe tuson sanggiat madira moti Tuhan jadi pergugui nasida di perjalanan satu tujuan non soalnya totong dari masuk dapat taruhun dengan persatuk kinani posor hatta martamiak kita tuamat dari bata sanggiat di jalo tamyakta asa tiur suri akan nasinakap nurhata suak soalnya totong apa pada nami mengiru kami Tuhamu asa baik kamu jo godak perhusipi abihabui tu audi husipon song na pala dua menang na tulu pe song taringot tu pereda tahun asal lembangat tu siba mulate ahamu
Jadi opak mahita te di paparannya puta putu modor na perjolo puga asal opu olopan opu saulina siya pudam may opu paket tohon wang tongon di bagasa tikyon di parsari matua onon di hamema siya paparannya opu olopan halani di hamuna aka haang ginami dohot inong nami takas suwereng adong dope inong namin na matua di son. Ate, sari matua ho da inong peng satu na limu ma. Olo. Jadi lasro hakku mamerek. Omma na indok ina tua tapak ngado tajomma remitahi do gugona. Asa dapat akan nama si Paulo-uluan di bagasan sadatahi asa saurdo tudoluk saurdo tutoruan. Jadi alani ma di hamuna aka hahaan ginami dohot yaka anak nami parumain dohot inong nami di son. Tukso tarhatahonau hinabalga ni rohanami di haroromuna di bagasat tikyon na patudu na eng roma hami dotong. Soangon na mabalos siuk-siuk ni dong at tubuh nami di hami nasa opu di paparan niya pung nami opu tumodor. Alani bae majolo amang gabi amang gabi di padodo ni rohamu na idihan margiak matujulan non lam tusadana mahita salut na di nasa ulaon di nasa hasuhuton di bagasa partikyon alani molatuk tangan marsiuk pe hamiro las marohamuna imasi dohonon nami atong di hamu par musik nami bae mamang godang na hobartusi asa rohami masih olo-olo masih sukan dia akan nomor dongat tubuh di bagasan nasada hasuhuton. Bye mamang. Polopi dot manabe-nabe hita ng patas masih sabi-sabihan alani siyan hami po na hasuhuton tukso tarbalo samo hinauli ginadinggan ni basa muna ang giya mama masu-masu amat tadi bata lam tu sadana mahita paparan niya putumulor tujuluan niya ro sidok boti mami siyan ang gidoli muna dohot hahadoli muna tanma kami kotak sekali las dumura bang matuha sa hata Siakuk
ma do gukko jojo takas do sukunon nami hamu di naung acara tu hami panaboli dohot pamultak do pergantian takas ma di pabu ada maksiani dia matana dia manani dokna nami di bagasa gawe majalah horas di hari-hari nauk salpu manang na di hari minggu nauk salpu di sima pangalap nitu hatta tuang kinami o pulau Radopion jala takas perjulu sehari huha malateo kami dia ka dengan bahasa dohot lagu muna di hitan namar donga tubuh nasa paradatan di hutat tahun di halaputi hamudo manak songot dia be di permoding ni angginami na tahaholongion marhitehonima di hari mersogot di tahi rohanami do di tahi rohatta do naing pasikop ari-ari ni amata opu Laura Dolion asa marhite sisa daulau kita ido gokodo jauh-jauh nami tu hamuna ala takas hami sian bona hasuhutun daktarulahu kami molo kolak kami sadiri na mangulaon ala ni do de hamuna ka dong tubuh nami nahu haholongi hami anggiat marhite holong nasihat tuhatai patu pao muna pangurupion marhite gogo pikiran nang dohos si bayon nitangap pe toktong hirimun nang kami do siak kamuna ima di ulau di hari marsogot di pultahan do panaboli pergatian jadi tumpos itu do rohanami namang ulahun di hari marsogot jala di pasu-pasu de batama hamu dia kagogo do ho pikiran toktong mahitarap si gajang umur ima laklakna ima unokna ima hatana jala ima nanidokna raja nidong atubu namar si taonon di parbohak ni aparani baon bolo hami daktar dokok kami bolo siap pakateo tikiringoluna alai ngabor hak be mana sa di mana imana sa diri mana mabuat pendirian na anggo nama sai bodo pe ni dokko sidohono mang nai songgak pe ba bodo pe anggo saunari nung ngari pasobu be hita na marhamarang lau patu pahon songo dia horongi ai matua pa mersut ikokoro puangang dia pelaksana ni haon kuwoto do angguau alang-alang mabiar ro alai bolu dia pe pangati Tuhan apa ngasiap di mahatana je pos doroha di sudei padohom miya para sidoli idola patan nadi namar hamaranggi masih si pangidot tua mata de bata anggia di patulus lumobi hai panabuli marsugut pangidot nami tu hamuna raja ni hasuhuton alana pasahaton pisu alasan kompas ma nian japitu alana maralama mahita jam sia bolo dia muna kaparmado dia bolo tukpe soharre tadi si nang isi mai alana majaga waktu hulatan nona kada lepas pasu marang cur marsut sahoras mahamu salu na horas da galabian matutu songona dokon na tua julmani 10 pitu din natu jumlah saplan songo dia kah ta pasu marsut di pasatu laulata Arab sudi mahamu mangapu di tongan ni jabu. Matutu. Sa masudu satu hatian. Nungo pasata taki horas mahu magaliang tabay damang ma. Au hatakon opar ni pupadismo. Alep na wakili mon tarak ni anak. Jan upupadis do upulo makate do pergatian. Dirok na tua molo paporhat sare na tua sapuri do bereng. Tung tudal doi molo bereng sare buhini jolma. Bolo bereng buhini jolma hita sejulu ta bereng uli mang nara alai pagido nami tuamu ya kangi nami iboto nami 5 jari-jari masih kejang-kejang itu artinya di si nang sarupa pasu-pasu ni Tuhan ijalo hamu bolo merasa rohamu babodokko babamuna nasa tolak gugumu baik kamu aruk sere contoh da balik kecil si pasato kutuamu sudah do rahita jolma mana da lidia teh bolo lidio
Mulu seda di mana dengui mana palam. Alai torok malidion. Dirahuk me mana, mang natali rota pe mang rahuti, mang natali plastik pe labatan raut ni hajol maun holong me. Mulu dung, bona raut holong kamu. Ima tina taparu-paru bakke nang kinibon na pustang di Jabu Pajayana ima dapastikyon ng piyak di rumah-rumah na so pinukani tangan na asyang giya matutu di bagasan lasni roa jala sonang hita suharibu-ribuan jala nunga disaksihon hula-hulata di parmopon ni ang ginibawon nakaning na marsikola di perbisui itu hatta na sudah putar rokat tibu matong daputar rokap 17 pohon ni amat tanah mertua di bata dia akan berjalan perkarijuan siang dia matong dipaturi di bata kaulan utama dia kaya nak kotai lungui mah dia kapaparamuna molo tupi na di pemerintahan siang dia matong di bagasan dami dohol di roha atasan nasida dinalahu mangaulahon akka siulaun nasida asal pediamuna saluhuna ang idoli nami anak ko nami hera nami buru nami parumain nami na papu nami asang giat lasurata dinalahu patarota dengan perian persatuan ini na tuat-tuatan na tahulong yun asa martangnya kita di bagasan sadani roha asang giat di jalo di bata jala diraduti orbu ni bakena pemaro ari sugut dinalaho manumunomu todi ni imana tuat-tuata naung jumolo modingon tuksongoni penoy hata padua sa kami sanggia matungan pa masuk amat tanah berturi bata dohon nai matong dia musaluhuna asa adur haru kamay tanggo patutugu lobu adur hati di tanggo may tong patutugu horbo penggeng nang mamu salmo tua patutugu pahopo satu nomor ni sahatu namar nono matutu asa dia muna paparan dia sina tutu namyon mahamin ang ginamyon hahanamyon bedamang marihami kodang mula-mula paruma tu kodak sobay ala nang mga dia mahamin way laho pasahaton silas ninurangan nami marhiti-hiti sabi-sabi lau pasaton nami tuang idoli nami tuburu nami tuhera nami molutupe narok kami dia kera marah-marangi pasaton somba-somba manang siuk-siuk sadam ma godang nami amang permusik nami bedamang ma godang nahum partusi asa mangaliat kami lau pasaton tortor nami mau lihat